Está grabando o partido. Manuel levou un horchi como el solo. Hai penalti a favor do Real Madrid. Era broma, era unha broma. Como poden ver, David tirado no campo. O guardameta. Adrián pásalle para David. A tirar para Casluba. Cala, negro. Fora! Casi gol. Están falando como foi eso. Roberto Carlos, colle o balón. Non estou en trente. Hai que parar, hai que parar. Fauber. Fora de banda. Sacará Manuel. Sigue. Mano, ataca. Non se ven aí. Hai pelea entre dous aficionados. Pelea entre dous. Pelea entre dous aficionados. Sí que grabei, sí que grabei. Eu que decía. Manuel, intenta facer un caño a Adri. Ves a David co esférico, ponse a dar toques. Querenme coller. Cállate, gafotas. Algún lle vai meter un pé na boca. Non abuses de chaval, Si non solta. Está preso. Dispóñese a tirar a súa mellor falta. Tira na rate, fora. Hai un gafota. Un gafotas. Un gafotas con gafas de cor negra. Chamabanlle Messi con gafas. E con a camiseta que pon parvo Messi con e un pantalón xeirento. Un aficionado está encima do outro. Está grabando porno alemán, chaval. Xa estou, home. Ven aquí, únete á festa, ven. Ven aquí, únete á festa. Adrianciño disponse a pasar para Diego. Adrianciño. Quita só. Todo o que fai Manuel. CR9 con 5. Atacan a Vai ter o móvil, joder. Atacan a cámara. Va, pero quero que grave o vídeo antes. Mas non quero ver a Manuel chorar despois, ti. Non te vamos, ¡Qué bonita! Moi boa, chaval, moi boa. Vou pitar a favor do Fernando. Llega, próximo saco de amarilla. Por pouquiño. 9 con 5. Va. Teo a luva. Que tanto todavía, ¿no? Golpea o coiro, Manuel. Pero que faz? Golpea o coiro. Gol, gol. Derribou o poste. Forte. O que virado para o normal.